بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هوغنتوتا خبجمتوتا خينيا بقى أفيرا خينيا تنوتي سنا فيرا بقى نجيان نورفتني يجو بربانا أكمل التاني قرتن كانت لفتوني لفا بوليسي خينيا جاري لفا جرتو مركزني خينياس قداتي خيس جرو قرتني جرتن أكاتا إني خيس جرو لي قرتني جرتن إبنا يواهو ركو بكسنيت اللي شيني خينيا خبجمان شيخ أميني في جيلسا ولينو داوتني جرتن تنافي عرّا وني بكتنا الأفنيف لفتنا إسن قرسيسو في ورّا مسجرو في خسقالي تنيت أقهون داغو قرسيسو رافي بكتنا الأفني تنافي حواسني خينيا إكانيس قدانيس يرافي دوبرتينيس إن شاء الله نورا دغيا نورا اركا يچوفي شيكان كينياس فيني بكتنا دابني جرا ان شاء الله اسمان ديريسون بربادو خرا وغنتوتا خينيات دبرسنيت يا ديسان را دغيفنا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام منور كده وي تاني لا شيخ تقدمي لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دررتي اتقافة ما دعاتا إثيوبيا دا خم فدرال الرانو خيستي أرجمن شيخ خينيا شيخ أمين إبرو أكسمس درتا دم إسلاما مقالا مايا شيخ محمد شيخوتي في علماء غرغدا akkasuma keessumma fagorraa dhufee sheekha keenya daa'ii beekama sheekh Anwaaris dabalate ulamaa'onni asitti argamtan hundinuu simannaa nuu taasiftaniif durarratti galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna itti aansuudhaan lafti arraan tana laalu jirru tun dhugaa dubbatuudhaaf jechi ittiin ibsanillee nama dhiba jechummaan gammachuu ittiin ibsan nama dhiban takka Oromiyaa guutuu keessan deemee biyya hedduullee laallee hanga shee Amiinillee ta'uu baattu bakka baay'ee dheeyde Shaashamannee bakka silaa markazaa fi madrasaa baay'ee qabdu lafa akka arra agarree takkaan agarre jechuu yoo lafti meerkurii qabaatte meerkurii lafaa bakka tana je'eetii yaada jechuudha kanaaf ani akkuman je'ee itti ibsuun beeku lafti tun lafa warra maayaasiitii qofa odon tahin lafa muslima Oromiyaa guutuu boonsitu jechu Oromiyaa miti muslima Itoophiyaa guutuu boonsitu jechu akkaataan teessuma isii jaarmayni bakka tanarra jiru lafti tun akkaatummaan isiitu jannata nama duniyaadhaan seene nama fakkaatti jechu amma odon deemee daawwatu jiru jaarmahaa fi bishaan isii keessa jiruuf bareedina isii hoggan laalu tarii namtichi lafa tana abbaan lafa tana anilleen beekuu baadhu rabbiin ni beekaa isin ni beeytanii niyyuma maal qaba eebbuma maal qaba kan jedhu beeki sadaqalleen beeki sawabanuma qabdi akkasii bokkam garuu sadaqaan akkaan sawaba qabdu tagaafasii beelehee lubbuun asi geesse bar qiinxallee yoo sii darban bar korbeessa caalti akkasii bokkam amma lafa tanaan bareedina isiitiif abbaan iyyate odon ta'e wanni hedduu na gammachiise markaza deemnee laalle harakkoo keessa jiru ka ilmaan namaa akka nama mana daabboo keessa jirutti walitti qabamee kuurkee rakkatee qara'u jiru ha bakka itti ijoollee barsiisu dhabee mana kireeffatee amatatti qarshii miliyeenaan kafalamtu kafalu jiru ummata dheebuuf beelatanarra jiru sa'aatana rabbiin lafa tanaa wal afaan isin fidee alhamdulillah biddeena nama qubsu eeloon rabbii kan jetti Oromooni abbaan lafa tanalleen akka dhageenyeef akka haasoynetti wallahi jannatumaa barbaadeetti dhaqin ja'an akka kiyyatti jannatumaa barbaadee isa bira dhaqee dhadhaabachutti dhangala'ee yoo rabbi je insha Allah bakka geessi isaafillee gammachuu isiniifillee gammachuu akkaataa haasawa dhageenyeen abbaan lafa tanaa waqtii kanne yoo ja'an soban ta'u jechuudha maaliif wanni nuti dhageenye waan hedduu nama gammachiisu waan ta'eef kun immoo hawaasa magaalaa maayaasiitii keessattuu magaalaa Awwadaay ta duraanuu rabbiin guddise ta duraanuu rabbiin mul'ise ta duraanuu bareedde bar odoo Finfinnee fi Adaamaa wal bira qabanii Awwadaay fi kana kamtu addunyaa irratti irra beekama hojaan dhugaan lafa jiru
bakki akka awwadaa beekamtu hin jirtu wayin sobee jiran ummata duraanuu rabbiin mul'ise ummata duraanuu rabbiin guddise arrammoo lafa rabbiin bareeche tanaan carraa kanaa wal isin afaan fidee kun immoo nuufis gammachuudha isiniifis gammachuu sheeyni keenya haasawa bal'aa ergaa guddaa isinii dabarsanii ani yoo rabbi yoon guyyuma biraa gammachuutiyya waanin je'u gorsaaf kana ibsadhe malee walumaa gala lafa tana quraana irra dhaabbate diin rabbii ka asirraa lalisu quraana akka kanniisa yeroo orraatti asirraa ziisjou anaa fi isinillee rabbi haa agarsiisu abbaa lafa tanallee rabbi haa agarsiisu وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تلك كلمة ما نعمد أكيد أكيد نبي توديه من عمد دور بابون أنا وام بتوديه منو كجارتي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله وبلين وانا جايباتي الدوغم مني دچينتون دچي أجايباتي أكو شيخ نخيني الرادو بطنيتي إن شاء الله بإذن الله أو دايا كوان غرتي قرآن أسيقل چيني يتوتي جرخيني rakkoon guddoon gartee nuti harkaanu qabdu daa'imni lafaa ol ka'u kun quraana beekuu dhabuun barachuu dhabuun rakkoo guddoo nurra fidde masgidatti illee rakkoo fidde hattuun nutti heddummaate hattuun akkana zaalimni gartee bikkayyuu kanatti rakkoo nurra fidde tun cufti quraana dhaba dachiintu yoo quraana ka'ar gartee nuti irra jabaannee quraana kana yoo markaza asig galchinu taate milkii guddoo milkeenya beekadha maalif arraantana gartee obboleeyyan keenya hedduutu qaraatii gartee kurnan qara'ee dhufe gartee ijoollee teenya nu barsiisuuf qophii irra jiru ijoolleen teenya amma gartee kan nuti gartee ziyaaraa laalle markaza amma nuti laalle markaza isaan gartee baatii jaatti 100 meeqa kannan egaa boleessoo hiraadhaan dachii tana gartee tun bitamuu fi qabdi argachuu qaban dachii tana dachiin tun akkuma obboleessi sheekni kiyya jeetti akka gartee meerkurii daran quraana rabbiitiif kalaama rabbiitiif tanaafuu dachii tana inshaallah bi'iidnillah ni binnaa ni fuunee ilmaan keenya gartee asitti ka quraana haffazu ka qaraatii cufa gartee diin cufa baratu ta'uu teessi bi'iidnillah bika gartee waahiin rabbii irraa gartee akka ajaa'ibaatti kalaamni rabbii irraa burqu asii بإذن الله يا رب جاي سني ولين جرا سني وجد أبنا سني وجفونا أبشروا ورقرتي أو وداي سني جنة بارك الله فيكم السلام عليكم جزاك الله خير ما شاء الله وقتي واني بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حواسني خينجا خا سغالين تني سبرغيسو دنيا ربي تنا خيسا خجرو درامبو خبي تنا خيسا جرو كغاري تغور بنا يكنو دغو بربان وي ايو ديمنا وي لبسنا وي للمنا نمود دكي تنا رغلالتو ولا لبا ودا ديس علمنا ما هون قبلاشي تاوتو كلن نجرو نمو وان سبرتي جبدو داديس نمو وان سبرت جبدو للبا نتمو وان نو في حواس خيني برت اللي جباتي خلالمن جباتو ملي سللمنو وان جبدو ملي لللم اكاسي بك جباتو ملي لللمنو اني ينو وان جبدو ملي لي ينو ماس وان امتا ملي وان دنفاني ينو ماس غيان الرا غيا حقيقتي انا ملفتي توني لفا كناتو او وداي كان خيسه جرا لفتي كارن دبي لملي بنان بيتنا خيسن جرتو بر دبي لمالي وان نما ترجرا چرام مغالا ما يلين بر مقوميوت هيملي غيا خم ما يم مغالا تاتينو نمركز ابي اني برغاف تو كوكنا جي والغي ذكرتي بر وني نمركزوني بيدا تا كنت كدكين بنان جرتو وان نمات
يوم نما خنا والقطيسيتي نمتيجي خنا او امانسيفتي ويلي خنيتي يوم مغالا غوتا مقوم خنا ربنا هاغرغارو ايتن اللي مبر راكو جوابك arrabni awwadaa keessa ta'ee dachii hammana geessu tadallawni itti ijaarame tamanni itti ijaaramee dhume ijaan arguunu waan ajaa'ibaati. Obboleessa keenya haa warra qur'aanatiin waan kana fudhadhaa waanuma dachiin naannoo tanaa qabdu itti amma magaalan jirtu naa kafalaa mana irra jirullee naan hisaabinaa jejan namtichi. Rabbi barakaa isaa haa godhu. Namni deddeebi'ee waa baraa beek. Wanni namtichi juubar dachiin tun ummata kiyyatti haftiidha beeke. Wanni itti waa dhaban akkasii beeke. Namni hogga deemu waa argaa deema, waa barataa deema. Dachiin tun amma qur'aanni reefu keessa deemnee ilaalle suni hawaasa keenya. Qur'aanni markaza imaamu Ahmad kuni haa boruu eebbisaa galma calanqootti deemsifamuu deemu kuni markaza reefu irra deemnee daawwanne sani. Hogga laalan goojjuma akka citaa kanaa fakkaata. Ijoolleen achi keessa qaraatu immoo ijoollee qur'aana jabaa qaraaturraa. Amma markazni imaamu Ahmad kun bakka kana qajeeloo dhaggeeffadha amma. Markazni imaamu Ahmad kuni rakkoo ganda keessaa sanirraa lafa tana bahuudhaaf abdii ummata isaa abdii rabbii isaa qabatee ummata isaa irratti hirkatee rabbii isaa qabatee dachii tana markaza bitee markaza imaamu Ahmad oguma jennu beeki dachummaan irra teenyulleen isa fakkaatu qabdi haqiiqa rabbii yoo ta'e dachummaan nuti irra teenyulleen bakki nuti barsiifnulleen imaama san fakkaatu qaba. Dachii tana qur'aanaa godhuudhaaf koree fi imaammanii fi warri awwadaa kun hidhatee bahee jira. Darajaa duratti namni awwadaa keessa jirtu amma dubbii jabduun asidu duydaa fi oollaan lafaa kaan jaan. Zabana kana wanni jabduun hawaasni keenya barate namuma naannawa tokko qubatuutu waan ufii godhatu. Hatta haga walii dirmatullee haga dadhaban takkatti jechuudha. Gandi sunis waa jaaru jira, sunis waa jaara, kunis waa jaara, walii dirmatullee dadhabne. Gandi awwadaa fatanaa har'a seenne yeroon har'a nuti ittiin markaza imaamu Ahmad kana bituu fuula deebinilleen waa yeroo dur awwadaa dabarsillee miti. Akkasii beek fatanaa beekisee garii waa akka dur awwadaa namni itti beeku sanillee miti. Ammoo maqaan badurra mataan badurra wayya jandu. Warri awwadaa ilaa waan biroo yoo dhabne kaaree 200 dachii teenyarraa gurgurree dachii kana bituu qabna du. Magaalaan hin jirtu magaalaan jimaa duute waan jan nama sharaa dhaabee takkaan dhageenye duute numa janii dachiin nagumaan deemu jiru. Bakka itti taaziyaa dhaqan nu garsiisaa yoo du'e jettan namni taaziyaa dhaqan jiru dachii rabbii deemaatuma jirti. Duute janii nu sobaan olina hin duune wanni haqiiqaa yoo ta'e yoo imaanni du'e malee magaalaan hin duune. Har'a guyyaa duune nuti himannu guyyaa quraana tiimi. Yeroo biroo juu danda'a namni. Magaalaan hin jirtuu quraana waan jennu magaalaan hin jirtuu rabbii waan jennu yeroo malee dhatuni yaa rabbii keenya jechuun waa rabbiin hime ka jennu waliin jenna malee. Kanaafuu tokkoffatti warri awwadaa marxifatee waan kana markaza kana dachii tana markaza quraanaa godhuudhaaf muratuu qaba. Khalamaanii dhimmi islaama godina Harargee baha. Warri maayaa silaa awwadaa wajji lakkaa'ame akkana garaabe godina Harargee bahaa majlisni dhimma islaama as jiru wanni tun tiyya jee fudhatuu qabadu. Dubbii jaba amma dubbiin kun awwadaa qofaami. Dubbii godina kanaati amma wanni kun gizee garii namni akkitti waa dogoggoruu ni beeyta ija gabaabduu takkaa waa laala namni haramaayaan isoo haramaayuma qofa garte awwadaa isoo awwadaayuma qofa arge. Gandi kun gandi eenyu jettee Walembo ni sio Salimamdo Shamsuddin takfa wali taka ganda asgadi tok Walembo san be khabaran Walembo sio Walembo mako fagarte hamarreesni sio hamarreesa ko farge namni waa taka godhun dandaw namni asi tarafa qumbi jiru Harargee baha Harille reesul kha asin danga huno baroda jiru karo garaabe dachiin tun tiyya jeetti amanuu qabatu dhugumaan tasaatillee tu yoo hamma fedhe olii gaddee malee dachii hangana geessuun argutu godina kana jalarraa ilaa gubbatti
إذا نمن هندي ونخون كي يجي فرطو قبا وري مجلسا خن وجد أبطوان كانت تيجي غري مجلسا سنة مدرو العبد واتفه تابه قدنا رجع بحاجة شوهية أبو ما وان كان فرطه دكتيتنا دكتي قرآن أقول إرد لقو قبا مجلسني أوروميا تقدامين وجيرا مجلسني أوروميا دكتين تنتي يجي فرطو قبا إيجا هواس أود أيبودا كللي هرري أسين نبرة جرا وري هرري كللي تنخيس جرو دران اللي وان كم نهند وجي كمنا وان غونس وجي غونا أبو ما وان كان وجي فرطو كمان إذن دكتين دكتي مسلم توتا إثيوبيا تدو يورغا ربي نام توكو دانغان كبو أفار وفياسي أفزا قرآني غوسان كبو قرآني سومالي دفتي أسي حفظ دي أبو ما في رخابي إثيوبيا تنجيرو سيدا ما دفه قرآن أسي حفظو دندادو يوغما سني قويا مركزني إمام أحمد خبي يهندادي إمام أحمد كينيا قفا بانو خيسا دالتو ملي إمام أحمد خبي يهندادي دو قرآن بكتنا براتا مخون إثيوبيا قوتو أسي براتا خغوسا تكاتيمي خغندا توكوتيمي وريا وداي اللي انت نبلسي لالو قبا ونخوني خبيا وان تيف حواس بيا خيسا جرو ايغا هنگنا جن حواسني خينيا خبيا الا جرو خيساو نمني الاتا حررگي بهاتي خيساو نمني اوداي تي بك جرورا ارا وري اوداي دبي جبدو تو حركا قبا مركزا همنغو قرآن بيتو اف خرورا قدا جراني خرورا كورين وان كان قد امتبافتو خرورا دمي اسلاما مايا مقالا مايا سيتي وري باز خرورا إساني سنرد أبني تعرف الدنيا نمجر نمني خينيا كوان كان راقودة فلوتو دامو برباد أكا غاريت غري جاري أنفانيس غرينيس مركزة خنا جدو غلا قرآن خا علمي دا قرآن قفامي بكي خون علمي دا وهون دا برنوتا وان برنوتا جانا ودايتي غلچني جيتو غابل قرآن قفامي خون هون قرآن قفامي إلا كولجي دندا ونخون إلا كولجي دا جيتو خنافو إن شاء الله حواسنا خينيا رخنا سنين للبا جرا خنا جيتش نوتس درمني لفديرا خنا رادوفني نما يدوا سر والغاي إن شاء الله تعالى وان بريدو ها أجر سيفنو دچيتنا دچي قرآنا ها غونون دام سخينيا ولمانو إسين قفامي خينيا سي خيساني سي وان قمنون دچيتنا خيسا كنافنين دام سدوا نامو هغدن دوت قل لا أكا خيسان تاني دام سغونا قالتوما جزاكم الله خيرا واني ربي خينيا را خدين خدن لله خجيل لله وياتو كدچي تنا اودونو تلوبون جيرو اسيتا قرانا تاتي رد ابتو بربان خنا ربي امانه خنن علمنا ما دام ستغون ملي ايركون تنيا غدا ربي خدچي سمي قبو دريسي دابان قمن ربي خينيا خطير كنو لي ربي خينيا nuti humna tana rabbi le nu arga humalle harka kenya kan jirre le nu be haka nuti humana gada jirre le nu be eskira ajaiba qori de kato khairatan kamne jeje masiga lagi je gari ka ajaiba nama qori de ku je khairat nin jirre ban nama waqabu qori de kame nama waqabu harka de kat nuti amma rabbi qabna wonni akanti hasoinu eskira masiga rabbi khada qabna nuti duwa allah ina وقال اللبن خنا درا اللبن خين يستل اللبن خيلمنا ما أتشبودا يا ربي خين دكيتنا دكي قرآن نوتاز آمين دكينا دكي قرآن نوتاز آمين أمني برنا خلودون أمنتي دكيتنا يا رب نوتاز آمين يا رب دكيتنا نوتاز آمين دكيتنا تقرآن يا رب نوتاز آمين يا رب دكي قرآن نوتاز آمين مقالاتنا اللي يا رب رزقي تنوغل آمين يا رب بركات نوديبس آمين أوداي دور قفامي تدور يوجن دبرا أوداي دوتو جتشورا وبر أوداي جب دور بنوهاتاش تدور يجتشو معنا دوبر تمنامي رفيج مرة في أتيدي مجتشوا صنم ما دو أزل سلكبي صنوغو رجان كل ما سيقلا أوداي أمري فخيس ديمني كل دارا خراس على اللي سبب بيتم جرجني خراتو كجرو قديم ما سيقلا أوداي راوني في الأمور لينسن ورنا الرابربان لينسن رب رزقي بيتنا ربنا هذا بس رحمة سات ربنا هذا كب رزقي بيجنو هذا بس برخاء بيجنو هذا بس واللي نو ما تقول قرر فكانا ربي وأجرادو تنجباتو وما تقول قرر جرا ربي دي فمنو هاقول ربي دي فمنو هاقول واني تدچين توني بيتين يتعودا يتنبرتي هماتي من إن شاء الله هماتي ميت رب رزقي
يرو قباب دت رزقي مغالات ربي نو هادي بس أمتا خير ربي رزقي حركت هادي بس أمتا دوينان قبنو أمتا بخيلان قبنو أصلو ماودو نمني مو يو حركاوا دبي دوينا تايا نمتي أرجلين صداتا تايا مس خنا هندا وني نما أجاجو أكاتي خيس جرتو ربي قند خنا رزقي هادي بسو أكا هررجي بها في إهت ilmootu nuu dhalate awwadaayirratti kanuma kanaame ilmoo dhalatte san maqaa baasuuf ulmaa baasuuf dirmachuun dirqama keenya iyyachuun ammoo dirqama warra awwadaay waan qaburraa ha'uun dura akkasii beek rabbiin hoggasan hoggaan rabbiin nama gargaaru hoggaa ati waan qabdu itti fixatti waan ufii dandeessu dandeettiin ganda kanaa hin hafne jechuun beeka rabbi humna ufiitii ol deeme gandi kun gaafa je rabbi si gargaaree du yoo nuti immoo garaa lamaan deemne garaa nama hundaa harka rabbii jira achumatti mee isaanuu ganaadha taa'a jechuun akkasii galee akkas isaanuu dhiyaatanii taa'a yaama nuti dhugaa rabbi itti citaa kanaan qibaabaa baasanii jaan buusan biddeena buufta citaa kanaan citaan kun beeku sila biddeena maan buusuu beeku yoo muratte immoo cituma kanaan biddeena buufta jaan akkas yaa baroon meeqeen itti citaan qibaaba buusanii jaan itti cituun ufeessisaa namni awwadaa qaama sagalee teenye dhageessan bakka jirtan irraa of qopheessaa dachii kaaree 200 dachii tanaa jecha kennina Allahu Akbar maayaa taate mii maayaa taate barshee maayaa da barshee waan qabnu namni jooma beeke nama ufin beeyne waan qabu jaabe takka waan qabu kanan beeyne takka kennuun feene du kaaruma 200 feene ماذا قال لي خديبة فإن أتممت 10 فمن عندك خديبة شنقودة ما شاء الله أبي نمني جي كاري بلا بلا بنجروني بينا ري مكان تاني بينا كانوا كلامي نما سوداني برباجتان كانوا كلامي نما قوة بس بربادر دادي بينا كان أنيم بيخا كانوا كلامي نمني دچين كم نسي جمبر أبوداي ومالف تاو إسرة تاو بكرة تاو كوبر تكابي برو قدارو كوبا وان كم نور ربي في مر إن شاء الله إن شاء الله خيشة ما قرتي يروف وخيشة هذا بمي خنامي دو دچيتي يرى ربي في مر بيميك أديمني ويتلالو nama dachiisaa irraa ka'ee rabbii kennu mana keessaa bahee tokko gaaf tokko mana kiyya fuudhaa masgiidan jaaraa jee alab bahee ufi karaa jimmaa kanatti tuulaa jira hawaasni kuni jabaadhaa dachii tanata quraanaa wajji taanee waliin taanee dachii tanata quraanaa haa taasifnu inshallah guutuu akka harargee bahaa fi dhiyatti akka ummata oromiyaa jirutti dachii tanarraa qooda haa fudhannu hawaasni keenya sagalee dhaga'u biyya alaa jiru awwadaay waa arganne وان قلبت اللي نمن كجيل أجره دچيتنا دچي قرآن مركز إمام أحمد قدو ديمنا وان درك اللكاوين وان دبر نرت اللكاوتين دبي نر دبي قرآناتي غرغار صدور حواسا قوت اللكاوتين ربي نوسيت اللكويني نمني بي الدنيا قباجرتو غري جاري خرورا من خنر بورت ور خرجلا هردو في وان قبدو اسكيس بو فچو قوباوين دام سخينيا نتيران هفنو اسن الرانا فينا والارغان تينيا غويا دچين تنتا مركز قرانات هات ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نمني واتيا خيو جرا شيخ منور شيخ منور شيخ منور تاني يا هبا انا يا انت يوم جي يا بافتن يا بافتن ati milen sudumi takata kanu milen sudumi takolu minna takata بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسو شكوني فيني حاسو نرتي وني إذا وان جرت يونسان ردي بي بالشيء فدمله لفتي لفي حجان بيجوتو متى أسيقنا kana لفتي لفي رتجان سنتنا لفتي لفي قرآن لفي حديثة لفي علمان التنقد دسن لفتنا دو أوداي يرو تقدرة قرآن قلتنا جانيتي أستاذ خينيا 10 خفيته سكنتا بريدو قداني أكا الدنيا دعوة سنتي قرآن قلتنا والله برا مسار ربين تنا خنا في دي في إيجاز ما مودا وني كنا دلته فكاتي أغانم نتيقو كباية أنا عند زني أبدي بينتن proposal قبرتشاتي يعني بيخ قافة proposal بريدا قبرتشي دي فتى ربي سبحانه وتعالى وان سنما مراف كوني أكوان دمتت تعفدنو
inshallah namni waan kana keessa harka qabaanne immoo akka ifiifan bisettaa fudhannu asirratti maal goonaa faayaannu asirraa eegalle eega sheeyni dubbate san jecha sheekaa booda asirratti maal goonaa pilaanisii maali kana haasa'uudhaatutu irra caalaadha malee wanni isin waywaannu takka illee hin jirtu yoo ilmoo gurguranii waa kafaluun jiraatte ilmoo gurguranii asi kafaluu tura caala ilmoo gurguranii qabeenyaa miti kaaree 200 miti ilmoo dhalan gurguranii bakka kana lafa qabsiisutu irra caala waa hundarra kanaaf hawaasni keenya wanni amma nuti haasofnu kun isinirra hedduu miti warra awwadaa irraa hedduu miti waan gabaabaadha waan asirratti hojjetamuutu waa hundarra caala duuba addunyaa fi akhiratti illee isin milkeessitu rabbi haa taasisu warra asirra dhaabbatees kaasii gammadees kaas keessa waa baafatees ka bakka kanaaf du'aayii godhees hunda keessa rabbi sanaa milkeessu warri awwadaa ammoo milkiin teessan argamaa jirti rabbiin walitti isin yaadaafu rabbi walitti isin yaadaafu ollaa keessan asiin kaabaa fi kibbatti bahaa fi dhihatti ka isinitti haajamu rabbi haa godhu yaamina amma shayni Itoophiyaa guutuu asirra yaame san ilmoon Itoophiyaa hundi as keessa barattee asii 10 fixee baatu rabbi siyaa taasisu rabbiin isin milkeessu isin wajjin jirra yaada keenyaan humna teenyaan nama beeynuun namu gumaata qabaabeef namu guyyaa tokko illee taatu gumaata walii ooluun oolu beekadhu arra harka kiyyanaa galchi jennee kaatti wal yaamnu asi duba inshallah harka kiyyanaa galchi aboo bakka jenitti wal yaaman asi harka keenya nu galcha addunyaan guutuun jechuu barbaanna assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kiraabsin teenya geesse hundi akare muudu waa isin haddeessisiise